Masakin hen na bela puki channel Thusoh Lahkhom ni hozo se na bon on hupa tun jong Vannoi Thusoh chum la chum ho ana be khom kilo ite Russia le Ukraine boina in langa lam ahong lut nungin zong phat na lam amanodi nai pu na hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in gamsunga dene pro kopi agavilin Kidawna zia kisu khana naya kizan ho anavelhan Hansan man kipaman medal pido na zong ananay nahi. Solam Ukraine muna galmun frontline ho azong vilhana ananay zin hitsi akalson na atsun Ukraine sipaite moral suthoding le kitil ho thainan ama presidential office akon officer tampizong anapangunahi kiti. Zan kima holim na ananay na Zelensky in sipaite ho sunga Hansan naule ato phat na ti ho chunga kipathu na sejin Ukraine in Russia kidawa gamsung hu na agi gisat pi zomjing ding a hi anati hijisi chui lawin president pun hupi sunga hospital mun hozong anavilin galji amachang sepaite akimopi na bana medal pi do na zong ananezin a hi alangkhana solam Ukraine gamkaya hi kidawna a ho sit jingzuin Russia sepaiten chenna residential building ho Zingjong pumpi len hon akap zingo ve giti hiti ji chun milham tampin hilai muna khupi ho akon monchoma azam do zingo vinahi Ukraine sipaiti ad akon thulu dongzuin Russia sipaiten Donetsk kamkaya hi machalna anai bezing ovin hinla Ukraine sipaiten theitup son tu ni chenin atingzing na lai ovin hi Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in Western gamodo say anil kalna Ukraine sa na hi Russia tien ataha naw nyawtsa amano ahi na laizin ahi Western gamon Russia te galmuna amay mo dingo asayaw hi bullebal na ilothu ahi tin anadon budin ahi tuletu din mun Donbas le Luhansk kam kaya kidaw na hi nisya Russia si paitien matsal na gamla abina anaizing utso ahi Russia li Ukraine ke kagal le tolji mihim tampin thina ato tampi gal zama in lelo tampi su mga omnungin zong Vannoi itile gal abaidem tia agal dot jing laizin Russian President Vladimir Putin in gina athabi khatzo hananai kinin gal hi agichailam hilwa agipantil zo danin ana omdo kinin ahi achi sawang homni nisim sigi ni khwa an holim na Vladimir Putin in Western gamhon galmuna kidaw pia zoding egong na vinti Ukraine gamsunga galetul gimnaita suzi hi amhozi hi anati Russia in pro Western gam galhin bolhin Vannoi gamhodin mun ki khandan nasata amudo thaichu hi Putin na saibena chamna dinga ki hoding akiza ada pu na hi hinla hi chi ki ho khom na dinga pha nagam hlat chana agan the su ding chu Ukraine mi pt hi anati United States Director of National Intelligence akon nailama agin mo utsu Russia hin solam gamkaya olta ahin laova Ukraine pitian chimna lungtasi na ahin nei tingule Russia sipaite ban nei cha angal kipat na anatu mo chu bulit na dinga gamsung pumpi ahin laova tua Zelensky government hi amho dai danta sulhua atha tundo ding atiu hi ahin alangkhana Russia te dailope neto gamho United States le Western gamho daidanta salbe le kisu det set ahi to lona Russia dinga zong aban salbe na theilawa adeilobe o neto ke Lahkhom na gamho adinga adeyo subuli na khatzo so hido adingin omin hi alangkana Western gamho hen hi chiki daw na hi kithu to di chu stalemate hi ham ahilaw le Ukraine ten atin zo uwa Russia alebulu counter offensive abol zo du hi amho deilam ta so hi kinin hi hinla tu sana hi solam Ukraine gamkaya Russia ten ala jing banova mailam sot lawa hi gamsung lailung lamjong ahin bulu zom thayun omin hi akiti Russia President Vladimir Putin in Western gamhon akingap cha nole galmuna Russia sipaite hungki mai tu pidingin anacho na hi alangkhana zani hochun Ukraine President Putin Western gamhon athabia mancha lin ho api ding ovin anangi ikinin na hi adi Russia te strike hoa kon ki vendo na ding air defense system api dingun ana thumi na hi
Hichi thilsu hi tu nukha pina solam gam kaya atha bia Russia tian bom hana anei kinuwa Kramatorsk Industrial City zong bom Lahkhom na wa milam khanen thina atua tampi kisu khana anei zo a anasei hi tu din munahi Russia sipaite hin Donbas gam kai awum zingu to lona hopi tampi adia Severodonetsk kisanjong ala azuwa Kharkiv munjong bom Lahkhom zingu na layo hi langkhana Ukraine sipaite zong Donbas lam ahi theitup swa aledo counter offensive bol zingu hi G20 summit umlaita ahi to lanin ki hona ahin adin Russia le Ukraine thu chule hichi galji a food security thu ki ha sai le jingin hi ekiti hichi kina Russian Foreign Ministry Minister Sergei Lavrov le ato ke ba pi Indonesian lam kai ho to ke ho khom pe nun mi pila kon gal dei lo na khulang sapna ana umchu Sergei Lavrov in phamo asa to lonin hichi thil su ho zo se hi western gam ho to go na hi anati aji chu G20 meeting hi economic problem ho akon Ukraine chungchang Thusoh a heido wa hi anati chali amana sebe na iti izong le ke ho khom pidinga United States nung kidal le ponte anati na hi aji chu to ki ba pi US lam kai Anthony Blinken in G20 summit sunga hi Russia lam kai ho to akimoto nom lodan ana sei hi hinla alangkhana Russia in lunglen diaw bangin chamna ho kundo na ding ahile third party ahilo le foreign influence panglawa gamte ni ki ka alang to gela politics lang hian economic lampang hi song le chanak ki banga kinup to na omding adei danu ana siu na hi wangsit umta thil su khat a hetman lo le phat lo lawa chomlo khut khat ka sunga hoilego hata le gil agi thozi in India gamsung Jammu le Kashmir muna munthinga het Amarnath shrine muna pilgrimage mi somlugum thina ana to un tampi zong agi hol mona laizin hi hichi thilsu hi gansim ni niralam nidan nga le ki evela ana chu ana su hi amuna punbu som ni langa chule community kitchen ni zong asu sin hi hichi thilsu to kilonin Indian Army ten rescue team group a ki homin hata in mi hu do le holna chila pi zingun hi achi sahab sung sun yaw defense force YDF ho base camp su janta sipai hon anabulu vin hi hicha sun supplies 20 million kyat man thillelo ho adala thaw vin hi hinla wang panum ta khat chu hichi military sipai te bulu na ahi YDF sipai te chu operation bola mun choma aput ko wa hi athi amang ima umlo hi ekiti hichi YDF ho kem hi Chin state min.com Trilin Boulder a hi ekiti achi sa tu masangjep nisim somni le ko ni khwajong YDF post kom cha Chin land defense force ho kem jong chu janta sipai jani walin anabulu saw hi National League for Democracy member Pachompin Putna Ananazing Wangovin Tunay lam cha National League for Democracy in office o atha ahon kitwa loading ovin phondo na ananay ovin hi aji chu amo saidanin humhal ta le dan ti lo ta chatlo military janta vai hom na noya office honding kiti su ai thailo adi ami pite ta sanna mannading a hi ati vin hi chule hi chi office tha hon na dinga Kisaboi party member ho hi mizo do traitor hi vetin party CWC lam kailobo tiun minchun anasain hinla koilo hi hamti amino wang asaido povina hi gahe thaiga chu military kop umapat NLD party officer hi vel jakhat wal buluna kineya NLD party member janile somnile li MP kelengdo jakhat le somleko hojo si chen na in hojong janta vai mon sil anabol sa hitai adia NLD lam kailobo ang san suchi chunga criminal charge somloko wal pan hum ahina chunga kum somlakhat wal songkul tang dinga thutan na sipai vai homten anei khum uwa koi matu ki jamat thailo helding khoma na pi chaw songkula atuma hian tango hi